Hakasau tarik naitung Hajar Arkusan kaseng samla Catholic Block C Umsning Parish kelapen ha perda ya ke Inter Village Knockout Football Tournament Hajar Arkusan balapen ya kaseng samla Catholic Block C Hamadan jaga Shnong Umsning Patarim. Hakani kesengi penkut lawan ban penha perda du Presiden jangka FKJGP North Khasi Hills Riboy District ba Louis Star Lingdo padu ba kit Dorius Tekhar kumusembut kongsan harangkat kinokit kam keseng samla Catholic Block C bat kiwe. Haba ajingkran kumu kongsan uba Louis Star Lingdo ulaya ro ya keseng samla Catholic Block C kumju ya kinokit kam bah kli do jangka keseng samla Catholic Umsning Parish bakilala shisha ban penlong ya kini ke Inter Village Knockout Football Tournament kabajob bar ula kenturu ya kini kirang ya lekai jang kini ki arteri ki kenhon kamar don mautari bar ka paham rio ki bala poisha ka final bagi day bandang tray shitom shushu kajing ya lekai kalong shisha kabayaran kat bor hakabana du basdang ka kelas step bat hadu bakut ka kelamit kini baro arteli ki kenhon ki klem yo ban penkijar kumta nakalyang kinong penyat lang baki referee kilarai ban penya shoot no daka penalty shoot out hakabaka paham rio FC klalong kaladu persya ya kamautari FC da sankol lasau kapaham rio akum kekenhon ladu kalara ekasong pisa basan pau hajar tengka rengkat ke trofi bat kamautari FC kalara arpusan hajar tengka rengkat ke trofi. Lasamru iki khusnam top scorer, best goalkeeper, but man of the match. Kajing penlong ya kan ka tournament kalong kumshi benta ban penmi pisa naga benta kajing rakhe ya kajing dap. Arpusan snam jaka seng samla Catholic Block C Umsning Parish. Kasap kapalen kajing pi ba dan hati bat khampam itu clear. Tiba kilap ni lagi jam kasap jam pi. Ha kane ka football tournament. Bat nimla ban len. Harga jingile hi kidan ki bajab kidan ki ba sajab nomor ba bumsin hi kum kiram lekai kemudian ke sport spirit ipini la ki jam ki idea ki jam ki ipini la ki jam ki sab kita lan ki ba blay la ai ki de ka song pat hanga pi ban pen kam hop ya kasap ke blay la ai ni ya makalian jonga kumuri ni kinong ilang sang balang dengan bab dengan sortmen dan kalian jangka samla dalam konflik Paris mesti silakan mau ya na dan yang meningkat akan ekor bad hoy ya kai kebana kalian kejampi di anut ban yang contribute lang dengan ekor dari namla ketum kejingkan ketum kejing anut kejampi kum kadak kejing nyosnak kelang panjang meningkat lang berpi kum ka Paris ni ba ngadon kum kadak kejing nak senyang akan ekor dengan kap ya SN ada sekretari jangka seng samla dalam konflik Umsning Paris dan sobat benar semua dan kalian itu ngadon tak dia ban yeno senyang ban yeno kasap kapalen kajong pi ba dan hati bat khampam itu clear tiba kilap ni lagi jam kasap jam pi ha kane ka football tournament bat nimla ban len ha ka jingile hi kidan ki bajab kidan ki ba sajab nomor ba bumsin hi kum kiram lekai kemudian ke sport spirit ipini la ki jam ki idea ki jam ki ipini la ki jam ki sab kita lan ki ba blay la ai ki de ka song pat hanga pi ban pen kam hop ya kasap ke blay la ai ni ya makalian jonga kumuri ni kinong ilang sang balang de ngabap na kajing sortmen dan makalian jangka seng samla dalam konflik Paris mesti silakan mau ya na ban yang meningkat akan ekor bad hoy ya kai kebana kalian kejampi di anut ban yang contribute lang ke ekor dari namla kum kejing kan kum kejing anut kejampi dari kum kadak kejing nyosnak kelang ban yang meningkat lang berpi kum ka Paris ni ba ngadon kum kadak kejing nak senyang
akan dikepur dengan kot yang presiden ada sekretari jangka Seng Samla dalam Katolik Muslim Paris dan Soka Benwar ini semua dan agak lagi juga kadang tak dia ban yeno senyang ban yesok Pior Jongi, Instang da Kamauteri FC kata ka jersey rong sau. Ka jersey Baningkong, idei December Kongjo. O jersey Life Away, idei December Kongjo. Ka jersey number San, idei Imad Makri. Ka jersey Kabalai, idei Shaprang Mukti. Ka jersey Kabaar, idei Bante Mukti. Ka jersey Kabanriu, idei Iyai Tililang Sengkli. Ka jersey Kabanyau, idei Silver Star Carboni. Ka jersey Kabakandai, idei Fair Ming Shooting. Ka jersey Kabaar Po, idei Bats Cam Nongplang. Ka jersey Kabashipo, idei Daniel Nongplang. Ka jersey Kabapra, idei Silver Star Pamsan. Ka jersey Kabaaprar, idei Jefferson Nongplang. Tangan baju obol, suruh selesai. Bolnya, aneh betul. Ramon. Mana? Cium. Abang. Shoot now. Telah apa betul? Tanggung yang dah men. Tas lagi tak saya lah. Bang, balik cepet kan lah. Ngal saya ajan masa yang kelas. Telah tu dah tahu. Jai. Sampai bisa. Last minute. Cium.
Ibrahim at the best tournament. Everything. Naishima. Everything. First up, John. Kani ka tournament berapa dako. Umsling Block C Sengsana Catholic Parish. Tinggalnya everything kasing prakti gini kiri. Long job berapa. Congratulations, ya pi Ibrahim akan nam John. Ya ka jing situation. Ka team John pi bawa hi. Kembali lagi di prakti ka berjama ya ka family football club. Kadayo ra ya ka nam job John kani ka tournament ahaja officer. Kadang kanya na ka Sengsana Catholic Block C Umsling Parish. Kebetulan ya berarti tim kita ya persaka final penjuru ya ke champion 2025